mugwanja ciatha kagita kange kega murithiria wa Meru TV nkirigagira muthenya waku nuthiite na mbere kwagira betigeria na gitio kinene mbithiro ngikuwata ugeni kiri ndeto cietu cia Meru TV tha mugwanja ni ukawithire bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Kari kagita kathigunko gikundi kimwe gitega kithirikari na rietwa Mwembei ibethiritwo bakirongera na barabata kwibomba na arakiri Joy World kurianira nabo kagita nigaka inara gikundi kiaria na bakirania na ndiki betu bandeto bethiritwo bakiromba kinyantu bawendi bwega kuthina mbere kwa bakibu magiria na gutetheria na njira teno na muno nkuruki bakiromba antu bawendi bwega kuina mbere kwa bagitethagiria ana barabaru thia magerio ma KCPE na bethiro bakiwataga bwega indi batina antu bako bathomithia gakigo mutegi nawe nacio kare kagita gakukungwira guciarwa kwa Jesu Kristo na kare kagita gagukunyira uratari nako inde gikundi kia Mwembe nikiriongete kire Children's Home ya Joy World irereruire gicigo mbunge kia Bore kubairira thigunku itwabathionku nonto bane ana batina aciari twamenya tuboni wendo turi aciari batwe tuboni ora gukarawa tubarikane itari batu tugita kura Christmas kinyamo bethe bena gantu gakuruma kundi gikige kuromba ntu bawendi bwaga gutetheria na baraba umbite kurutha kigerio ga KCP kira kiumete ntugo inkai inkuruku mbena 300 marks at above ito ba congratulate na ito kwera endi baba kendo patina batwe ko sponsor those children that tutete kuthogariria na bau around 5 to 10 children na kinyabo kenda betha bena future kubwa. There's a great children's home known to among those children who are here from around 1 day old to over 20 years old. Totrima kwenya ulitoi Karen KMTC, she's doing nursing, bangi by secondary school na bangi by primary school. Angu naitwa Belinda Kawera, nilipata 334. Veneza encourage wengine wasi give up in this life. No, put hard work in everything you do and you put God first. No, trust in God for everything. Kurukiba kuria ntu baraba guchumba gutetheria hana baba. Ko Christmas is about sharing. Christmas ko nenkroro ngebu karanoe Christmas ko jaboka na karaka ninibo nako na tokana nayo wendo. Itwaro wambuga meri erethiri na twaita manto jange ja maingi jara murungu atutharimite ajo tore antu ko Christmas twaja twethera twina na baba na arua pa Joy World ibo gore twana mumefurahia sana turinge ko encourage kinya bange nkoroki zaidi kinya barabe na interview binge nkoroki na bire mwathanya batharimite abio ibeta mbere bakiomba kuthithia atia gutethaniria nkoroki ndene society na ndene community. Timu ya Mwembe, thank you, Mungu awabariki sana kwa sababu imesemwa the hand that give it receive more than the hand that receive. Challenge no mwanka school fees no menya wena mwana mwari na mwanka kenda into beyond kuma sanitary towels na kila kitu kuthaira kuona utethio inkwira mwathani bwega. School fees is another challenge nonto na te antu baba ingi bendeta gutethania so rira kuona kinya antu bagentetheria nyakina kibia kuria jana ndigwije gutari na mbura na koi kwari na shortage ya bia kuria na mwantu bamwe bendi barungamanite na uni muno inko barombera murungu na kabera ibenderea na nkorwe nkiripotera Meru TV kuma Ruire gicigo mbunge kia Bore nio kambitaga ki Mutegi. Ntugo inka ya kenyuma ya minister wa Rwangiro wa Kithomo etawa Ezekiel Machogu kurekeria mpumi cia kigeranio gia KCPE aciari bacukuru ya Lady of Mercy kari gicigo bunge gia Tigania West bethiritwo bakina mbere kwa bakiromba Rwangiro wa Kithomo gutigira ati irukuraithiria mathina kathumba mara methiritwo magikurukirwa ni aritu banterino bakiweta mama mathina tamama ni ana kwigwa bakiagaga doji stima na kinya barabara imbega cia kugendera kagita kara bakuthima cukuru mantere ino. Mwandiki wetu andele kumanterira ena riboti ino na njira enkinyaniru. Ruare atoko celebrate the good results ira tombete ikona mwaka turari na minisco ya 347
3.3, a slight improvement from the last mini score ambayo ilikuwa 347.13. Tuchokera nkatho muno aciari barabamba kwithira bakitwa ya support during the year na bakaithira bakereta nabo throughout the year without fail. Tukomenya whether kwina challenges tu cia drought, kwethara kwina thina ya rui, kwina thina ya byakuria bya bigwitia muno the prices and that challenge ni influence muno kaithira the fees rari aciari bakomba kuria itekwana. Twambirie skuru ekendete thiantura, but still we don't find the people around by support. We are happy that the mini score is gradually going up. Non to kuma 2019 when we started, we have been going up, though we have several challenges as the director here has said. Iyo shida ya maji, barabara. Na ukaya kwithira wa muciari kuringa mabuti kana kuringa matatu kana ukaya kwithira kinya kwandikiwe mwarimu. Kana nyoka ya kwithira ni whichever career wo withakia iyo menyekana kana Mungu akwetike wona kaburi kwithira kare uru yeku. Whether we ndaitari mwana kuna buri kwithira re uru ndaitari. Ache baba utuma ana mwana ka register miaka inana thomete wo ka relax we muciari mwana oto kwandenya kubuthira ndi follow up ukakara noenja ate yako iria kerinyira kiga kwerua na kinyethira akeya akeya kuthukia resort jana barabangi no ntubo kwithira wo wina negligence kankara cheri ba menyere ana otebingi utemongo yonge tuigokete tukara kumenyera ana betu ba bwithia maisha yo community tutitha twina leaders in the future. I managed to score 378 and I am so happy because my dream school is St. Mary's Egoji. And even when I grow up, I want to be a doctor. Reverend Edward Mwikamba wa Kiengo MCK igembe gatagati na ithirite akiromba aciari batigetigirie ana banthaka begwa bakithungagiria kiri bonda kana ana bari bathina mbere kwigua bakigura wakagitaniaka ende begwe bagitigagira ana baba kwa baishoka cukuru January kagitanikara nkoroki bathiete na mbere kwigua bakiromba gutigira ati iba kureithira mituo yana kagitanikaka bali mujimurithi waba no winacio. Reverend Edward Mwikamba urori supandene ya kanisa ya Methodist ya Kiengo na kuria aciari barabarikitie kugimaria ana bao nikienda bakomba kubetikiria na kubashokia cukuru gutwikinya January. Kuri ana baragimarirwe na inkomenya bwega ana bagimarwa na especially ana banthaka betagwa DC and DC atechokagwa lakini nkwenda kwira aciari mwana munini atiomba gutwika DC ana baratura bunenkere kinya wethero mwana nagimarirwe na choke cukuru atwike DC wengwa wa kithomo. Reverend Mwikamba akiaria igitene riria bethirito bagikungwaira mpumi cia cukuru yao iria irindene ya kanisene ya Kiengo MCK ira yumbite kuthithia bubwega igitene riri na rikitie kuga ati ana bara baingi barikaia kugimarwa na bageta ngugine cia bikibiki bangi baketa kugurwa na nandi cukuru ikaga kiene rutene ruru tutikwenda ana beto bagimarwa gutwika tukarikana na boka boito nara kiutine bena bikibiki kira wibacerie mbesha ana mwana wa mwari aumba gutwika mwekuru aina miaka eminini chokerie ni ana waburato wabuthaganirie ntugu yatwa ingaga fadhali tuchokerie ni ana betu banore na tubaethie mbechia gwita igatwika ba CS taburato ina CS mithika renturi thaino kathomire ni ukethirwa mithika atathoma tutithwa tukiuga gembe twina CS ugu tuleterenia na betu aye tubathongore thi nara kitaifa karwirire mugate wa nthiguru ino guyembe pumi cia mwaka juju cia cukuru ya Kiengo MCK ni igwiritie akari na aturi aria arimu ba cukuru ije ni bacoketie nkatho inyingi o amwe na ana bara bethirito bakurukite na njira inene itokurukitie ana beto class 8 yeto ni rare amini 347.26 wora bomba kuibwa tosiometie muno kuma 306 mwanga 347.26 koi kuona ni itosiomia bato tore arimu na aciari beto ora bakwendelea tutethia cukuru yetu ora bwerwa facilities isawa na kila kitu wa kiwagira tu etene IMCK Academy bayele chokerie
aciari ngatho nonto boitolea bayagato arimo nonto boitolea pio skuru tukuboto weretu pio nonto bokro tukurukite. I think skuru ya Kiango MCK is the best school in the region yetu ya Adhiro na Kiango ward. Babengi ba skuru yengo itikia nyana bana boy bara skwete boba skuru yetu ni ukirite kilukirari mu baratu na bana management ya skuru yetu ni ukirite kwa kaita kama yake thatu lakini yoywe ukirite site na twasogere murungu nkatho sana amo na arimu baraba skuru burambenda antubonde baraba bambibwa nkiarega na bambona skuru mwana atumba fa form wengwa bila M40 ya mwarimu bakurukite bwega na tomba kuona minisco ya 347 na minisco idrite inene sana kie kompeana irenge twari ni mwaka muthiru yari ya 306 kuitongelete na 40 na kusokera mwathani nyankatho no ntwakwithira atutongeretie na atonekanirite engi kusokeria kinya ari mu nkatho no ntwakwitaniria na kinya asiari kwithira bawatene bonde kinya na kwithira bena discipline yeru sana ikyo gitumite tomba kuona achievement yu kwina kuatana in the school. Ana baraba kurukite kiyo kige standard 8 ni betite maoni yao mwanya bakiuga gabona ndi bakuruka bamwe bakomba kwa antubane na bagutegemewa ndene ya community iji yetu ya Meru. Taskwete 365 kurara changamoto yisi atukumbete kire turaria skuru kaita kanunu tukainga tutathoma tuthiria semester lakini ontobo arimu baturari abo aturitana boya rasi turaria teamwork twaria ngwataniro. Secret ya kwayo kuomba kuata 390 ni andua na renge ni omba ni bamurungu renge ni support kuma kiarimo na asiari renge itorari na ngwataniro na classmate atorari ta manto yonde tweyamo oamwe kurombera barabara nyuma yao nabo egitaririaga egitene betite bakithomaga na nikenda bagathithia kiyo kiao kinyabo bethere bena wendo ngwataniro ngwethira cionthe bakuthithia no mbende ikweta St Mary Goji na mango ndenda kwa daktari murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe mawa County Commissioner wa Meru Frederick Donga nethiritwe kiruta mukana umurito kiribara bethiritwe bakiendi nshobindege iwatho kagitani kara ethiritwe kiego tinteri ukawatikana akathukirwo matagaria marito makewatho ni karikani warira ethiritwe kinambere kwiwa akimeneria bara bethiritwe be biashara ni taino muno ruthani ruru thigunko akiuga bari na kana ntuo ciao ishintare mwandiki wetu wa Ndeto kumanteria na wewe na Ndeto ino na njira enkinyaniriku. Commissioner account Meru Frederick Dunga kerendene wonde kenjege shumbeka tigene west na nenkanirije mukano mnene kiranjwa kurikana nende babangi ni ntobingi bire bitikiretu ni watho Frederick Dunga kwa kaitana kakathi wongwa tumba kwithira gitikire manjomba kwithira gita na mbere account Meru orero gwete kya kwithira mtu na kumena kwithira akiuzika na biashara omba kwithira kireka mbere kwithira kiwikiro takariera kiwatho. Pia tumeanzisha RRI Rapid Results Initiative ya kusaka na kukamata na kuharibu pombe haramu, madawa ya kulevya, contrabands na fake goods. Na hawa watu wote unawaona hapa na uniform tayari wameshapewa hiyo amri na hiyo kazi imeanza. Lakini nataka niseme hivi, kama wewe uko hapa na wewe ndio huwa unapika pombe haramu, so unajua tu hiyo sasa imekwisha. Hiyo biashara imekwisha. Kama uko hapa na wewe ni muuzaji wa bangi, hiyo biashara imekwisha. Kaite no kuno mbete kwithira kiuria ndi bamba kwithira bakithiatira mathairo mbete kwithira gikwa ni thirikari na kinya guchiera into bila bakwende kile mbacho ni into bila betikiritwe. Kama uko hapa na wewe ndio unauza, kuna watu wengine wako na mabaa lakini wanauza fake second generation liquor, hiyo pia tutakamata. Watu walio na mabaa wafungue kwa wakati na wafunge kwa wakati na wazingatie masharti yote ya kufanya biashara ya vileo. Hayo ndio niliokuwa nayo. Ya kabobutiani Frederick Dunga wete kuina ntuka thumba ndene ndonda chakaramana muthara bena michingerete gutoni kiwatho ora baurije mwa kwitha baitira bochoke michinge mbere ya mabisa bawe kokari mba kwithira bakimira bobongwa. Kuna hatua zitakazokuwa zinachukuliwa kwa kila anayehusika kwa mambo ya wizi, na machiefs wote wamepewa amri. Nyayo za mifugo ya wizi zikifika kwako, wewe una organize ile security ya hiyo area
yote including myself na kuniambia hiyo mifugo imeelekea kwa nani. Kwa hivyo watu ambao wanakaa katika maeneo haya ambao wako na bunduki, na bunduki ziko, tuambiane ukweli. Wa Meru mko na bunduki, wa Borana wako na bunduki, wa Turukana wako na bunduki. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tumemuomba waziri wa mambo ya ndani, operation kabambe ifanyike ya kusanya hizo bunduki. Na nafikiri mnanisikia. Kama uko na bunduki ama mtoto wako ama ndugu yako, kwenda umwambie chuma chake kimotoni. Matikani mbechanda mzimoturia Wadhirinja. Mubunge wa gĩcigo bunge kĩa Tharaka George Gitonga Murugara nethirite akiga wĩrane bogutetheria ana bara bethiritwe bakiruka bwega kana bakirutha bwega kiri kigerio gĩa KCPE ntere-ino cia Tharaka. Ino ikethirwe ri njira imwe ya gukĩria kithomo ntere-ino. Ndagara Waiguna no winacio. Mũyumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kere kagita gochokia ngatho na kagita gokongwera thigongo ntere cha matakiri wadia ngondi gĩcigo bunge kĩa Tharaka nombĩte kwethirwa akitheria Tharaka ya mugumo ni kwenda stima. Ndabethera ye 9%. Ende gutore yakube 25-30%. Tukethire mianke 5 no mwanga tukeruke 60%. Mutakiri primary. Mbije bwega nkivambu agatigatia yako gonto gutena stima. Mbije bwega transformer equite maximized. Wire yakwa ni ku maximize transformer anto bakundu stima. Nyamara gero ikithiete na mbere kwithirwa gigiatika antu baingi ntere cia Tharaka. Mheshimiwa Gitonga Murugara nombite kwithirwa githereka gitaka komba kwithirwa gitigira antu ba Tharaka bakwithirwa bakigwata ruyi rukwendekana indi ugutire ana atwari twakinyie kinya ringi twenda president na minister wake wa ruyi Madam Wahome akundie Tharaka ruyi na kiri mantu megie cukuru kumani na mpomire chombire kwithirwa ikirekero cha kero KCPE Gitonga Murugara nombite kwithirwa githeria Haraka na kombite kwithirwa gagitwa indi gakomba kwithirwa gakithi akiwa gagitania kende achiri bombe kwithirwa bagibanga bangania ni kenda bomba kwithirwa bakiromba basaria na bomba kwithirwa bakithoma bwega twana tunthe twa Tharaka twatugetwa national schools tukathi national school waga kenya getitwe Ndeyo wika mwega kakaru primary school karo thita bwega muno kaukathiete national school ego muchiage tiene iya definitely gakathi national school twana tumba tutetwe extra county schools ira dene ira chita baba Chuka high school wa Tharaka na kukungi tukathi school ino chetu goko tujipanga twalike kujipanga nani ndiru tatuvia twaturombo nenkereni ibo chwana abikwenda Kaliba Tharaka babombete kwithirwa baikara kwa kagita kara ya batete jeje menda Gitonga Murugara nombete kwithirwa kitheria kathi na mbere kwithirwa gicurukira mu Tharaka ni kenda ba kwithirwa kigwata taito ira Tharaka mtu akarumwa taito yake wari kogwe ndiapo wange komokia na ara ume mtu arumwa taito yake ari mantu mamyanka ni mtu maiye kiambie ni mu Tharaka na rumwe taito aragiri kwenga ari bakogwa myanke keruta yongwe gitare akinya ria Kaliba gitumana marago baranda mwe gwako gonto kwa kiomba kwithirwa kioria bomba kwithirwa bakinengero kanyamukaganu nikenda muntu omba kwithirwa kigwatira toro ara akwenda babo mbe bakagwe bakiringithu ndamu enu ibanengero into biganu bagature abakwenda bakogwa urakwenda kuya nkondi matakiri yayeko urakwenda kuthika banga cheni aniko urakwenda kuthike bunga binako muntu nathi anenkeretu into byake biganu ature akwenda Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti Tharaka Nithi Rieto Ndagara Waiguna. Na riboti yenu ya Ndagara Waiguna igatukinyia muthia wa bora kuri kirimetha yetu ya ndeto bwega nontu bakuthi na mbere kuretheria Meru TV ni ukawethere bambitaga ni Faminas wa Kimathi tinda bwega.